Chief Executive Member Jongga Janti Hill Autonomous Council ba Thombor Shiwan Lupon Pau Bagasnong Lapangap Kadai Gabla itu Daga Council Handai Klampai Perkat Kanwan Jia Kene Gijingkan At Nagapor Shkapor Hadin Gijiwan Kalat Jonginong Karbi Shala Pangap Ban Od Yukuba Nagaliang Jongga Council Bagi Bor Sarkar Kelap Ha Ikibriu Ban Aim Sim Yaki Mantakas Ngi Kalai Poetri Risau Arajar Pesan Habakran Hilap Thai Kubor Hashilong Chief Executive Member Jongga Janti Hill Autonomous Council Loong Ban Keno Bagadis Council Kamshim Le Ne Kamjulit Pej Yakate Jaka Kalong ke Babak Bun. Kadis Council Kakwa Jingsuk Bat Kum Gini Jingjia Daki Post Nam Kim Judan Shu Henry Kelawan Mi Biang Menta UCM Loong Ba Kadis Council Lada Klem Kejinges Tulang Bat Sarkar Kenomla Banyak Chakamat Lane Kadis Council Kanum Kwa Ban Le Persya Yak Sarkar Jelah Ni pelah di kumno kawan jiang tu lemar bahasa Senong ke bala Islam ke bala itu dengan negara Council ke Reha ketu bahwa swa benjia ketu kejing wan hanglat jauh di Nong Karbi nak kejing sya nak nangi liang Council bad nak liang state government join bisit ngilale ngilawan pa Senong lapangap bat ngila ekran bat ngila musim iki bat ngila penting pun iki ngai ban ong ban kena kutang ngim dulu pe ngim di kata kalong ka ba iyo ke rewan nak liang ka parti jong iri ni apa ai ki buli ngau kile jarak kile ji ba kile ji ngile ade hatu sekor rujukan appointment yo ban ya kebet ban ya kerni ya kebetai tu jinja sajiang tu kan yang banyak kali untuk dinai be unju buat benda support for the sustain ni pada appointment ke mai mula jemut yang tambah soal mereka yang ngejong itu ni kuat lah ni uta kedon kata kewe sin ke bong ini ban to up ya ke appointment nyala ban aji tim lamba iba Charles Marngat yang kedua bahasa yang wajib nak kalau itu masuk kita 4 pitch 4 itu menun tak betul kita cukup dah CM berkarbi kalau ni nak lihat jong ni kuat ban ya keren ban baik dan dari umai lah dia tibor ketat penimla ban ong nimla ban tip lo yo la se kadon le mdon ban ong ya kata yang bagi tip kamlong pi di kejeng kuat aja nak parai ke karbi dalam kata itu kuat juga dan dia wajib dijaga tiba kitip pun makan ni kepor bahkan don lo kan dia kejeng baik yang ku samdai di ya betul teki makan ni kepor sim ada batis ke balik ni bar kulun ni bar peni juga kata kejeng kam jok pinang ni nang ni itu ke di kuat jok kita kalau pasal kepor men ni dapat yang ni ambil betul. Yang kali yang jom ni Council lewat yang tu Senong tiba judon syuk mensua syuk kum ke blok bon deh kum ke blok bon itu ke elaka labang nau tu kepala dari post nem klem don syuk itu ka hari hak ada ke pot jom ni ka ngila imbia ya kan ngila air sanat jom roy ngila air sanat dia tu di rabak Senong baru ke don hal tu Senong labang nau dia kata kajing pembaik nak kalian kegorengan ngimtim ngimtim naikin ya pembaik dia kata ngimla ban mo andai bakin ong pat ba ke council kampe yang ni ke kata ngimla ban nama wat dia kasinang kebomdon ba itu ni mentah ni la penimbiang di sini bukan kombawang menai udah loy ngila di sinong baroknya aisanat kesaka Riban ong pat dia kata ba wan rakyat kan development wan rakyat ini kita kata kalau wan sekitar baik mekanik komiti ya kai filosofi tak ada pandai yang kata dia ke regional komiti ada pandai Muslim ya itu gini komiti pun tu ada semua dia pandang ikat pandang nilai jadi yang kata pat kalon ada kamsyong hani masa ketip dia kata kalon ada kamdai hari ka bisa konsep
hari tang ban berpai le ne tang ban ribu begini kisnong kide po berjemput yang ini kecil ya kata ya kebangila pek mengingila ban ai ka jing tho le ne ngila ban pitip de gor men makan kisnong kadang hap po berjemput yang ini kata hari ban ong ban hai kupus ban pak begini ada kata gimdon ke bawah ni bi kalau ada kepik daga gor net ni dah di mal kai no kono company atlai kan sekongsil jeng yang kai kadam dei ban dia sno tu jumut lang ba tit tu government ngim la ya sekman ne ni buai ro ban ai le sya ya kai go tit tu ke pokok ban le ya kata ke eksak ngam la lemal ni su itu tai ke senang nyai sanak tang ya ke motor senang ban pei ban an long ta orang ba senang ya ka administration jong kesina hari ban ong ban bel payat area jong kesina ya kayu patu kesong dulu lagi jong patu ke ilaka ban le teu ban le sim di kain ya patu ke dihe nang no patu kam de ga kam ni kesong hati pat lada kisio don kam kila ban wan ra pat kani ke de area jong kesina kenap ini subuh itu dan itu ya ka ban tip kala de ban star ya ka di Kisnong bara apa East and West ikan nomor Sanspa Andrew Southly Kisnong maka lebang nok itu menbong bikin le telah menok kata